abonye ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa bw'abakinnyi b'ikipe ya Real Madrid barimo uyu mwongereza Jude Bellingham Vini n'aba Rodrigo bavuye mu gihugu cy'Ubwongereza bose bari kubazanya ngo nibiki bitubaye cyane cyane Jude Bellingham arimo baza abagenzi bati twari duhagaze gute kugira ngo dutsindwe ibitego bitatu we yaravuze ati twagize amahirwe twakabaye kuba twatsinzwe ibitego biri hejuru ati sumuri twari twe ati amahirwe tugize nuko badutsinze bitatu. Nimwe muri match yatunguranye mbere yuko irangira nta watekerezaga ko ishobora kurangira muri buriya buryo ibitego bitatu mbere kutangira mbere yuko itangira nta muntu ashobora gutekereza ko ishobora kurangira kuri bitatu ku busa by'ikipe ya Arsenal itsinda ikipe ya Real Madrid. Ubu rero igihari Arsenal yakoze impambi ihagije igiye yemye mu gihugu cya Espagne gukina n'ikipe ya Real Madrid match retour. Est-ce que Real Madrid ni ikipe y'inyabitangaza igikora ibitangaza? Abahanga mu bijyanye no gukurikirana batanze ngo umusifuzi tware Texien umufaransa wahawe kuyobora uyu mukino ngo hari ukuntu ajya hira Real Madrid ahira niwe wasifuye match ayo na Liverpool ya 2 kusa match zose yasifuye Real match enye yatsinze match imwe ya Napoli gusa ariko nayo yatsinzwe imwe ya Liverpool izindi ebyiri zari draw so nge harmoni ya City ya 3-3 so ibyo musifuzi nge sinabigaruka ahubwo nagaruka kuri ku mukino cyangwa se performance y'amakipe yombi kurikije umukino ubanza yari Real Madrid yari yagerageje nge nabonaga mu gice cya mbere byibuze byari bitandukanye no kuri Real Madrid maze iminsi ihagarara navuga ni omwe bagize igice cya mbere cyiza byibuze urabona ko Kamavinga arambura baro akayitanga baragerageza kwiyorganiza igihe batakaje umupira ariko bakaba bagifite cya kibazo cy'aba bantu batatu imbere. Buriya umupira w'amaguru uyu nguyu noneho uri moderne usaba buri mukinnyi wese kugira ibirometero akora cyangwa se yirukanka. Iyo hari abakinnyi babiri cyangwa batatu bahagaze badakora ibyabo bita byicisha imibare yose ya ekipe. Real Madrid ifite bano bahagabo babiri ababibire uyu Vini na Mbappe. Iyo bahuye na ekipe ifite possession babari rouge kuko byibuze hari ukuntu abandi bakinnyi bagaruka mu mazone bagatuma adversaire umukino wabo uhera inyuma kuko mwamaze kugira umubare wa benshi. Ariko mu gice cya mbere cya Arsenal na Real Madrid Emirates byibuze mu gice cya mbere basa nkaho bagerageje kubikora bagakora ayo ma counter attack kware niyo David Rayo umupira yakuyemo wa Kylian. Ariko igice cya kabiri bisa nkaho na Arsenal nyuma yo guhagarara kw'aba bahungu Arsenal yarabarushije babura umupira ntibanawukoraho. Kandi ikipe nk'iyi ngiyi idakora pressing none ukina n'izi kipe zo mu Bwongereza zaba Abanyespanyol abakinnyi babo bakora muvoma bakora icyitwa bakirasi nombre siko nabivuga kongera umubare muri mediane ruvuga ngo igihe mufite umupira wa nimero 3 wawe akaba yazamo hagati cyangwa wa nimero 2 wawe gahita yongera umubare. Niba mubireba neza abantu bakurikira umukino Arsenal ifite aba defensive midfielder babiri ifite Lewis Kelly na Thomas Partey igeti kirasi nombre igihe bafite umupira bataka Declan Rice Martinelli Bukayo Saka Martin Odegaard na Mekemeri bagahita babakinnyi barenze batanu muri surface ya Real Madrid. Nk'igitego cya gatatu uburyo bashutse abakinnyi ba Real Madrid bigiye kwinjira muri surface bagira ngo araransa umupira hejuru Declan Rice yereka Lewis Kelly shyira kuri deuxième poto kwa Merina ahita yidetasha Rudiger awusaba avamo ahita aza depose umupira. So Real Madrid ni ikipe uyu mwaka ifite karite zose ariko mu kibuga ntago bari balance ntago ari ikipe iri balance. Icyo ndi kubaza kuri uyu mugoroba ni ikipe koko y'inyabitangaza. Yego cyane ni ikipe y'inyabitangaza ariko mu bwiza bwa Arsenal Carlo Ancelotti yarayorohereje. Uti gute? Carlo Ancelotti yarabanje hindura formation
ajya muri 4-4-2 akina ibyo ubona ko ashaka kugira ngo Vinicius na Mbappe bakine umupira baringaniye nk'abataka babiri ya system yajyaga akina mu minsi ishize Diego Simeone anakora n'amakosa abiri uretse kuvana ubwo urumva iyo formation yimye Rodrigue izamu sibyo inyuma Jude Bellingham kwegera abakinnyi be uko mu murongo wa bane bo hagati yari Jude Bellingham yari Eduardo Camavinga yari Luka Modric na Rodrigo Goes bivuze ngo urugamba rwa Mediane rwo yari amaze kurutsindwa kuri Mediane nziza ya Arsenal kabiri mu koroshya iyo Mediane byashingiye cyane ku mukinnyi witwa Federico Valverde yiyimye abizi neza ko Mediane ye Modric amaze si match nyinshi akina muri no sezo imyaka yigiye hejuru 40 na Eduardo Camavinga biragaragara ni umukinnyi wasubiye inyuma niba utumye kujya kurwana Declan Rice na Thomas Partey ubona ko bafite imbaraga ku buryo bugaragara ufite Lucas Vazquez kuri benshi uhisemo kwiyima service za Federico Valverde muri iyo Mediane ngo Lucas Vazquez umugarure mu mwanya we babanze bakina ibyo bashoboye hariya mbona yari choice nziza ku mutoza Carlo Ancelotti icya gatatu niba ari umuntu w'imuragira saison mbi cyane uretse n'iby'imvune ni David Alaba niba dahari usanzwe akina Ferran Mendy ariko hari umusimburo we byibura Ferran Garcia yarahari rero Arsenal ya profise amakosa iyo iyabamo mwiza ibasha kwibonera impamba y'ibitego bitatu niba mwarabonye muvoma y'umutoza uyu mutoza wa set pieces Jove Nicolas ku gitego cya mbere yamagaye Declan Rice abamaze gutereka umupira yamuje gutera hejuru aramubwira ngo karaga umupira iyo kurayikoze yaraje abwira hamagaye Declan aramubwira ngo no yamubwira ngo wirenza baro yabwiye ngo wirenza baro yamweretse ahantu Thibaut tuhahagaze abwira ngo Kavi yarabiretse aramubwira ati we karaga umupira wirenza baro yaramuhamakaniye ibibazo yaragurutse avuye kuri baro tuje tamuhamagara Declan wirenza baro cisha ku ruhande uza ku ruhande hari uyu mwana Raul Asensio ndumva ari tatarahindukiye aramureba ari kubimubwira akariye iyo kirebera mu kibuga agiye ko none aksigiyemo arahindukira ari umugabo uraroga ntabwo atoza gusa ariya wabonaga uburyo Real Madrid ibyo wavugaga Nasri yakinnye nyine igice cya mbere wari umukino nyine ubona basa nkaho barimo kugerageza bombi ariko birangira busa ku busa biba ngombwa ko equipe ya Arsenal iprofita weakness z'ikipe ya Real Madrid yaberetse mu gice cya mbere ibatsinda ibyo bitego bya set pieces iza no kubakubita igitego cya style deje yabo cyaki igitego cya Merino warabibonaga ko Real Madrid yararokotse byakagombye kuba ibitego bitanu uko bagize world class player mu izamu rya harimo Messi mu izamu rya Real Madrid afatamo Messi ntabwo byari kujya munsi y'ibitego bitanu uyu munsi ushobora kugaruka kuri uwo mukino ibibazo byinshi bikaba kwibaza ngo Real Madrid yari yabaye iki ariko noneho ukibaza uti Arsenal yo yari iki kugira ngo itsinde ibitego bitatu Real Madrid Real twayisoje niyo wenda turi kubona muri iyi season iravangavanze kuko uyu munsi kirari zitazinza ejo mbi gutyo Arsenal rero umutoza Mikel Arteta abantu bibuka match ya Everton irangiye baramubaje ngo kugangije na Everton witegura Real Madrid iri for ifite abawinga abaforwards bataka Mikel Arteta arabasuye ngo uyu mukino mwabonye uzaba utandukanye no tuzakina kuri Real Madrid. Real Madrid twarayiteguye tuzi ibyo tuzakina kuri Real Madrid. Yari Arsenal datsa none muri na nyuma ya match ya gutsinda Real Madrid Mikel Arteta aramaza ni wo mukino wawe kuva atangira gutoza Arsenal wawe mwiza yavuze ati byansaba kubitekerezaho. Ni Mikel Arteta ateguye Real Madrid aravuga ngo wowe Real Madrid nzi ibyo ushoboye nzi n'iminota wabishobora nujya kureba intsinzwe zose Real Madrid zigize izitsindwa mu gice cya kabiri inyinshi zo nizo match za Barca bavuze bagaruka bizabine
bine byajyagamo mu gice cya kabiri, igice cya mbere cyarangiye ari 0-0. iyi match ya Copa del Rey ya 5 igice cya mbere cyari 1-1. ni ukuvuga ngo ni Real Madrid Arteta abanje kwima gukina ayikoresha possession ibanze inanirwe, babanze bave kuba filistire, babanze babura umupira, babanze birukanke babura umupira. ari byo Deus yavugaga Karanchot kugera hana kuri ba Rodrigo mu mwanya bakabwa ati mugaruke mu kibuga hagati muze kuba benshi mu kibuga hagati, ariko still umupira batawukoze. yari Arsenal navuga ngo yanyibukije Man City ya 2023 sezo ya 2022 Man City kugira ngo itsinde itware na Champions League na treble yuri ya mwaka, yari Man City bigoye kuyinjiza igitego. First of all babanzaga kubanza kukwima umupira bakakina impande zabo zose, iburyo ibumoso, none n'igihe batakaje umupira ugasanga nimero niwe wazo twibutsa John Stones Pepe Guardiola muhindurira umwanya. abantu barebye iriya match babonye umwanya Lewis Kelly yakinaga, sinzi niba inshuro yageze kuri wingi ye cyangwa se kurukuru ibumoso bwe gari gake. Ese nta muntu wari uri ubundi yakinira hariya. So njye navuga ko ni Arsenal yari yateguye Real Madrid, izi weakness za Real Madrid, ndetse inashyiraho ka karusho kuko ari ekipe navuga ngo ifite umutakitisiye. Mikel Arteta ni umuntu uzi kwiga match cyane. Okay, icyo nanigiye kukubaza ngo niba bi Madrid bari gutekereza ko ibitangaza babishobora babikora, uba Arteta we ugiyeyo agende gute? uko muri press conference Arteta yavuze ikintu cy'ingenzi abantu batahaye agaciro, ariko yongera gikore. Yarabate mbere yuko nitegura Real Madrid na hamagaye Pep Guardiola bavuganye isaha yako kan yavuga ati navugishe Pep amfasha gutegura umukino, ambwira uko Real ibaho uko ikina. Twavuganye isaha yose ati ni mukuru wanjye mu biri bintu mu kazi andusha experience by'umwereka irushanwa. Niyo magambo ya Arteta. Yivuze umuntu mukuru wawe ubyemera ko byose bikubiye mu bushuti, byose by'ubushuti n'ibindi byose bikubiye muri iryo jambo rimwe. Agiye rero Santiago yongera hamagare Pep cyangwa se n'umu Espanyol wundi uzi hari yongera musobanuze, kuko Pep Arteta ntabwo azi culture yo muri Espagne. Yarahakinnye ariko Pep akinyise Arteta akinyise gusa muri Espagne, muri Sociedad, avuye muri Paris Saint-Germain. Indi myaka yose aba muri UK. Arteta yinjiye muri UK muri 2004 kugera uyu munsi. Bivuze ngo Arteta muri n'umuntu muri Bwongereza cyane, n'umuntu umenyereye umupira mu Bwongereza cyane. Bivuze ngo ibyo muri Espagne byo ashobora kuba agerageza ongera bazi nkuko abigenda, ariko icyo ni icya kabiri. Nibyo Santiago Bernabéu bitangaza birahaba pe, biranashoboka ko byana scenario yanavamo, ariko simbona Real Madrid y'umwaka ifite ubushobozi bwo gukora Arsenal muri ibyo bitangaza byayo, nubwo bishoboka umupira w'amaguru cyose bishoboka. Yego, urebye ubwiza ndimo ndagendera ku bintu. Icyambere, umutoza wa Real Madrid agira inenge abantu batajya babasha kwanariza kandi y'ingenzi. Agira inenge ikomeye, ntajya akora back to back, ntashobora gutwara igikombe kimwe ngo umwaka wongera gisubiremo gitwara. Kariyeri imyaka 31 guhera muri 94 guhera umusimbo w'umutoza wungirije, ahera muri Regine 95 kugera uyu munsi ntago Karanchero tarakora back to back gutwara igikombe yisezo akurikiza yakabera twara igikombe. Even no muri championnat arabikora. Ntago ari ngo champions league ntarabikora, no muri championnat arabikora. No nimba yarabaye umutoza wa Miras imyaka 8 agatwaramo Serie A imwe na Champions League ebyiri gusa. Imyaka 8 muri Miras igitangaza abayeho ntabwo ubwo bushoboza gufite. Real Madrid ntago ari back to back. Ayizamo bwa mbere Atletico Madrid amutwaye champion ko byuzaho atwara decima, baravuga ati kingenzi cyura gikoze ariko na champion. Sezeya amaze bukuva Zidane yagenda ntarakora back to back ngo twari gikora umwaka yaje twara ikindi. Ako kandi iyo argiye season nziza umugabo witwa Karanchiroti season ya kabiri itiba mbi. Ni ibintu biri obvious. Iyo bigendeye mu mibare uhereye muri kariyeri ye gwera muri 95 atangira muri Regina kurigera uyu munsi Karanchiroti season ya kabiri muri equipe bari mbi. Okay. Yakoze season nziza iya kabiri bari mbi. Ibyo bintu rero ako kana nagaraka no kwirengagiza kuri equipe nziza twabonye umukino ubanza nka Arsenal. Arsenal abenza umukino ubanza kuko rero ifite ikindi kintu cy'ingenzi andi makipe ibara yari mu kumisinga ihuriyeho n'ikipe yitwa Inter Demera kumenya kudefanda.
kumenya kudefanda aho ngaho umuntu ashobora kugira ngo uravuze ngo nige kudefanda imbere ya Beo we ntabwo ijye kudefanda n'ubundi Arsenal umukino wayo ntushingiye ku kudefanda mbere na mbere ntabwo ari urwangura ikipe ize gaparika bisi we idefandira mu mupira ifite ikadefandira muri sisiteme yayo yubatse nikomeze mu buryo bwayo yakinnyemo Santiago Bernabeu n'ubundi kuko n'ubundi sisiteme yayo yubakiye mu buryo bwo idefandira umupira first of all ko ntabwo ari ikipe igaragurika ngo usange abantu baryanye ngo baragutegereje ntabwo ari Arsenal ikikina Arsenal gukinisha sitidiyo yayo igura puresingi na sinombure nyinshi zituma idefanda neza nisubire Santiago Bernabeu ijye gukina ibyo yakinnye mu mukino ubanza setu okay ngira ngo turamutse dukomeje kuvuga ejo twabura icyo tuvuga siko bimeze niko bimeze ejo twabura icyo kuvuga rwose kandi ejo turacyafite nanone kureba uko gahunda zaba zifashe ku munsi w'ejo niko bimeze igisigaye ni uko